ingane yahlatshwa uyophigazi ngenxa yethu nansi ingane. Kodwa lelo ngoba linokungihlulahlula kancane ngengoba phakama mase ngiyacabanga elenhliziyo ngithe nomfowethu ngeyilini siyixoxela nje wathi yazi imapholoba khona elinye iculo elimhlaba umthwele ngathi ngiyile bathi nje elivele lithi nje
40 days later, ngibuzela nje. Ngithela yasipapana, aqeda ngizaba. Ngithela yasipapana. Isigaba sesithathu ngiyihambana lesizwe. Indawo yesithathu, sithanda indlela every Friday sizesontweni siyeke sizenzayo siziphambile lonqamlelo afike nawo ufata nangey'khonzi nawe ukhona uyivula incwadi kuthiwa aqala ngomnyaka sokuqala isigaba uyalahlwa uJesu esokuqala leso esesithathu ukuba kwezindaba uba uqala esesihlanu omnyezinhlungu usizwa yini uJesu ukuthi athwale unqamlelo sayiboni 40 days later kade siyazela kithi siyathandaza kithi ngo4 sifike kithi sigqokile kithi usizwa yini uSimiyoni wasesile uJesu wasesihlanu namhlanje sesafunda labathiwa Jesu ungakhaleli mina zikhalelele mina nabantu benu isigaba sesilahla khatholika azithanda ngendlela nomlezo kade sithandaza nje 40 days wonke nje sivula incwadi kithi khona lesi esibaleke kakhulu naso sonke kuthiwe sekufundwa la mina nawe sasifale sibuqa bese sikuqa kwenze njani singaqula sonke kodwa kuqoma kwenze njani zendimpendulo uthi ngibuye ngikazibizele kodwa uDadovu hello kuzawazi wena uDadovu sokuncane nobhuti omncane ngazi kanjani uqoma sakwenziwe njani epedela umoya wakhe fonamlezi bakwethu leli viki esiqalayo yiviki lokuthi ake sizindle ake sikhuleke manje sibambisise kumkhuleko wethu ngokuba lokho kade sikhulekela for 40 days sisehlane siqala nje naye ukuthi mina ngizozila lokho khona abanye bethu abakhona ukuzila izinto abefisa ukuyizila sikhona ukuzila utshwala silezithandayo emsathanda sikhonile ukuzila amaphathi nokuphuma after 12 yebo thina siphuma ekhathele sizamile sakhona ukuzama ukuzila ukuthi sibangabantu abahle bethu khona kunzima uhlangane ukuthi imali abethethe ithatha ingekho sazama ukuzila abantu nawe wazama ukuzila sithandwa uzama ukuzila nje ukuthetha ukuthi yazi khona noma ngifuna lo 40 days uzozama ukuthi ngehlise wazama ukuzila ubaba ukukhuluma kakhulu futhi nawe uhamba nabangane ngithi wazama ukuzila izinto ngey'nhlobonhlobo uzama ukuzila kwenzakalile yebo sizozulela amandla abanye bethu sakwenza lokho sikwenzile abanye bethu along the way soqale nomkhuleko kwathi kuba kusibe namandlana ukuba umkhuleko kuba namandla for lolo viki lolo 2 days 3 days seyibeke ikuthandaza kuphela 3 days kwenza hayi silapha abene ngiyephandla ngiyenzani lapho uthandaza khona kakhulu vele sifike kakhulu inkinga vele ubonzaya vele sasingiyela sasasiningi imemayo sakuzama nalokho wawathola amandla wawayeka sayiqhubeka thina manje sayiqhubeka nabanye thina lapho sifika khona esifundweni sokuqala ukuthi umfundi ngizojabulisa abadumeleyo ngezwi ngizojabulisa abantu aqhubeke athi kodwa angikuqashisanga ubuso bami lapho bengikhulisa
kunzima lapho sisithandaza khona ngesitshela ukuthiwa ukuthi umuntu. Lapho sisithandaza khona izinto ziqala ukuvuleleka kube thina esiphela amandla. Umkhulekele umntwana uthi azame ukuthola umsebenzi. Kulo 40 days nje iy'manga zenzeke kodwa siphele amandla. Kuleli viki amandla sinawo amandla ephelile. Ilapho sozindla khona ukugcina. Sizindlela ukuthi njengoba nje naye esizongena eJerusalem. Uzongena eJerusalem uhamba nabafundi bakhe. Akabashiya abafundi bakhe. Phakathi kwabafundi bakhe sozwa ukhona uJudas. Phakathi kulabafundi bakhe ukhona uPetrus ozomphika. Phakathi kulabafundi bakhe ukhona uThomas ongekakhona. Phakathi kulabafundi ukhona mina nawe. Nezinto esizenzile kulo 40 days. Nezinto esifisa ukuthi senzakale. Meqala nje indaba ya Thursday eyabone uPetro ukhipha inkemba. Usika isisebenzi noma isosha indlebe. Uthi azele lokho la. Azele ukuzoma. Ekumele sikwenze nje. At least ihora. Ukubambe ihora lomkhuleko. Asazele manje ukuthi sosebenza kuze kubonakala ukuthi ngizile ini bengizila kulehlanya lesithathu inyama cha. Esizele manje la leli viki ukuthi sokhuleka nje. Besikhuleka lo mkhuleko wethu asikhulekeli imindeni. Sikhulekela amandla. Sikhulekela ukuthi nami lapho engakwazi ukuhola khona Nkosi. Lapho engibambeke khona ekuholeni. Yazi singakwenza konke sikwengenanga uthando. Sikhulume sihlekisane kube mnandi. Kodwa khona nje kunzima lokhu engiyithwesa mina nawe ngabo. Ngokungaqondi nje. Mhlawumbe leli viki sizokhulekela Nkosi. Sekuyiloko okusalile enhlizweni yami. Leli viki mhlawumbe nje amandla alibihora azongithatha ekutheni akike ngimbeke umntwana wami. Ake ngimbeke umntwana wakamakhelwane. Ake ngimbeke lo mzali odinga lamandla. Ngehora nje. Ake ngibeke umnganami who I know they are going through A, B, and C. Ngaleli hora nje. Ake ngibekezele ngalomkhuleko. Mengibekezela lomkhuleko, ngibona ukuthi kuzokwenzeka nani lapho evuka khona. Bese sibili isifundo sithi singayikhukhumezi. Akudingi ukuthi ngoba mina ngiyazi ukuthi 40 days wami uhambe kanjani. Ngiyazi ukuthi besafusekile imali besakhona angiselanga lutho. Akayikhukhumezi. Ukuyikhukhumeza kwethu akusokudliswa kabuhlungu. Mhlawumbe kulo 40 days ngiyibona ukuthi ngiphakeme kangakanani. Ake ngibambe leli hora nje. Ngicele igracia lokuthi ngithobe. Ngithobe ukuze ngizibone ubuthakathaka bami nami kuwe.
lapho ngiyakhona ehlalweni sokuvuma ngithole usizo. Indlela esizigqugqumeza ngazo asisabi nesono. Isono nje sekunto engiphila ngayo mihla namalanga. Mekuthi angisenzanga angiziswa ngeright. Mhlambe namuhla ake ngifunde ukuthotshiswa ubuthakathaka benhliziyo yami. Ngithotshiswe ubuthakathaka bobuntu ongibona. Ake ngithotshiswe ukuthi ngiyenzame ukuba umuntu olungile kwabantwana bami, kodwa I see my shortcomings. Ngiyazibona lapho engenzi khona kahle. Ngithotshiswe yilokho. Ukuze sihamba leli viki lokugcina nje sibheke uNqamlezulu. Abanqamleza ibona labo becula uVosana. Ibona labo bethi nansi inkosi yethu. Ibona labantu laba esibatshela our most secretive things. Ababe basibheke emuva, basijikele. Mhlawumbe ngihlale nje I've been betrayed by my wife. Mhlawumbe ngihlale nje ngihleke kanti it is my very husband ongikhuluma kabi kwabangani bami. Mhlawumbe nje ngithi ngiyakhala, ngithi ngiyahleka kanti umngane lo engihleka naye ngize ngivezele lo mhlathi uyena bese kusuka nje athi umbone nje. Ubona nje ingoba ubona nje ekanjena ingoba becabanga ukuthi umuntu khona uJudas lokuJesu eJerusalema ukhona uJudas endizosiveza abe khona uPetro endizosiveza ube khona mina nawe lapho sikuthula khona namhlanje simdlalela zonke iy'nkosi zethu phansi simtusa. Mhlawumbe nje khona omunye ohleli phakathi kwethu nje osomfaka emsebenzini akaza kubonga. Mhlawumbe nje khona omunye wethu umntwana wakhe osumfundise ngamandla akho onke, kodwa udanki owutholayo namhlanje udanki odabule enhliziyo. Mhlawumbe nje sihleli kanje khona lapho balisa khona ngokuthi bangenze kanje bangenza kanje. Namhlanje iviki lokugcina sibheke eJerusalema. Khona abanye bethu nje wasihamba nje leli viki esiyobanqamleza ngolimi lwethu, esiyobanqamleza ngemkhuleko yethu, esiyobanqamleza ngezenzo zethu. Khona nje abanye sithi lapho sithwele khona iziphambano sonke sibheke eGolgotha nje siyasinda. Khona abanye bethu abahlezi phezu kwazo lezi ziphambano lezi zisinda kanjena nje. Uthi uyavukela umoya wokukhuleka, umoya wokukhala, uyokhala kuyena nomuntu lo ohlezi phezu komnqamlezo lwakho athi nqume. Athi zinqume unqamlezo akusinde kanti uyena kanye okwenza ukuthi ube bokuqala. Lapho uvuka khona uyidabula efika umama wabanye efika ethi asidabula lentase afike kwesisikhombisa aphinda kulise. Uthi uyahamba idabula nabantwana bakho, uthi uyahamba idabula ngomkhuleko nomanyano nawo wokubekezela afike futhi phela yena ngoba kapheli bani.
uluho sami. Bamkhulele uho sami. Nami nawe sesikhulele. Awuhamba nemotela. Awusamkonke. Isiphume bhekane ngathi nina lo lift lo. Umbona nje obeke. Ucanga ukuthi ubani. Ngoba bakwethu lasibheka oqamulezweni nje. Ziningi into zokwenzeka. Mezenzeka izinto eGolgotha. Lapho ungafanele khona sibhekana. Lapho kuba nathi mesima ngaphansi konqamulezo. Simnqamulezile yena uYesu ngezinto zethu. Ngobuthakathaka bami. Ngokuphuza kwami. Sengisamile Nkosi ukuphenduka kodwa nginamandla. Ngokuhleba kwami. Sengizamile Nkosi for 40 days uthi nginqande umphendulo wami kodwa nginqande. Sokunqamuleza ngokuthatha kwami lapho engafanele ngithathe khona. Ngofisa kwami impahla yamakhela. Sokunqamuleza. Sengathi angasipha lebhasiya sokunqamuleza khona. Asale sehamba nobuthakathaka bami. Asale esehawukela nami ekuhambeni kwami. Eyintweni engizenzayo ngenhloso. Nezinto engazenzi ngenhloso. Oke ungihawukele Nkosi. Lapho senqamulezweni khona sithwele sonke. Sengathi sinanomkhuleko nje oyedwa. Ukuphendula inhliziyo. Lapho silizwa khona izwi lakhe. Lapho sekhala khona. Lapho nami sengithwele khona kanzima. Umkhuleko wami uthi uNkulunkulu